Katala whātilo Samoa EntertainmentTv, whaunga ne koe mai a songa lue, o se mai whaafonga i a tamua, o le nei koe i a foi. Ele o umatala o le waalele na au mai, ele malo o taluai. Ai toi whaangata atu e le whainga malo o le fast, e pe o nitoi angi ai foi, i la unga whaipule o le itua ngai, ma fasilingi ai, e le sunga papali i Nikoli hang ma le minista sa ngafa, ma le waalele i le malo o taluai, e sunga lau tafi per sel. E usi mai whaafonga, i sekretaria inga wha malo malama mai, le fionga le tinu uweng so o ialo, le minista lea o lo ngafa nei ma le waalele, wha pe foi o lo wha popo atu iai, le minista o ma le waalele, e sunga olo a foa fiti wa ai, maisi. Alna no ta inga sa tapena tato waalele. Le foi sa fio la fionga tale ma la fionga la uti. Ta o sua falo fionga ona ia manindole. Sa tato lang lango tato waalele mai lampatanga. Ye ese tato nunga tato whainga malo. Ato no whainga malo sa ina. Ia, e whaonga ia tato Sene e no mai. Ia wale whawawina o tato waalele. Ale nganga le ye te whainga malo nei. Sa tato noa. Ina ia mawhai o na sustain. Whaonga la vai Samoa e weisia na ia Sene e whaatino ia ngā ruenga a wale tato waalele. Ele mawhai la o na matato walu. O le mau te atu ili tūlanga wha bisinisi. Na ia mawhai o na tau mawhai lava ia le Samoa e weisia la tau ia. Whaatino le waalele. Whaatino ngai o inga ia. Ia e au noa ma se apa mai. E watu se fsosoani el malo. A me se fo te mine. Ia nā tau te sira fia o whaamaunia uma e le tātou malo. Ia tupe uma ia lo whaatino ai le whaamoe moe. Ia lea la ua tātou ai tā lafu ai. Ia lea la ua tanga i whainga malo nei. Tātou toe a mata le lei. Lea sa polo fiti lava le sa moe wees. Mai ana waalele la iti. E a mata i ona toi whau. Ai tā tia ia tupe. O tupe na wha leo. Pe wha moe. Ia wafo investment ai lato. Sa ia ili utot. E le ima whai e Samoa Airways ona provide ia informations ma mea umalawa Samoa o mia. E whai ia nga i ele lato siaki le ala utao fi mai. Ia e le mafua whautua mai fo i tatum tanga ruenga Civil Aviation po le MWTI. E le mwhai ona isu ia tūlanga for a certificate of airworthiness. Ona e le ato toa tūlanga o le waalele. Aftai pa fai o le ai, o le ngarunda na puta inga nā whainga malo fo ne sai ai. Le ai se me sili atu luna o le saunga le mu. Safety is paramount. Ai walang finga wak, o le uming kuku o le waalele. Le lopo le arkulanga la iai. Whelanga lele mai waalele mai o Europa se o mea sukali. E whakoi fo. Sa sau lalo le lai Sene foi le ma le category foi le o se waalele avekako ele i commercial airlines. Ai aolo nga si ile tūlanga foi le o le a whaonga wha commercial airline. Ia on whapena foi le o nga si lifilunga le standards. O vaenga au o na matua sa ili ma vava aile le tūlanga le safety. O le si la mele te tau popole ila o fionga. O te tau le o le pe a whape o whadanga ina kong kalate. Ia o temi nei, o lo ie komiti whapitoa, o lo whaia ia inga, mar kampania lo o mai e tātou waalele. Ia o i lātou fo ia o uma na tau fia i lea komiti. Ia, e le ni tangata fo i whapea whatoa taranoa le i se waalele whafoi. O i lātou fo ia sa whafo ia mua waalele lua al polnation na ie. Ia o le fo ina mwhai on whaia ia inga, ina ia mwhai on e whaititia, se tupi tutongi. O le awala foi leo lo whaanga inga te minei lau fionga. O lo whaateta no ma le company na mai ere waalele. Ina ia awane i tātou tongi se le ni tele. Pole le ai fo i o se me te tongi. Ia e faut whainga malon nei. Ele i ei mātou te mine whai ia inga ia. Al whala ulave o ai tā lafu tupe ia. E ai tā lafu mai i lesi matanga luenga malo. Ina ia mwhai ora whaatino leo au nanga. A lesi matanga luenga lo manau mia. Ele o taliaina ele presidente o whaasinongo whanua masuafa pe pulea ele tufunga ati la moro pati. Le tau sanga le fionga taima le langi na otala o mun whanua.
Talo sanga tai malelangi ile pristene ina ia tolo na namta upu le olo tau poe fai le so lusu tasul mas na pau Februari. Talo ole aiso na taltununga ile au nanga famsinonga ona o pili e tolu le o taati ai nei iluma o le palemene o mai a ona whaala au loa ele fonga talai ni te sui e inga o nga o na wha maunga ai lamta upu tai malelangi lea na tu e fai le masi na fau e winga le isu e ina o whaavai monio mun panua pe tai ele tu sela le stela o famsinonga o le asu sufito ya anuali dua o ta wai le te ena o le tau sanga tai malelangi e tolo la namta upu talu le ani mafua anga te tau. Pe tai tau sanga te malelangi o mafua anga o lana tau sanga e tolo susu e ina o le whaavai moni o muli whanua talu e iai le toa lea o lo o mori mawina i to tonu o le whaasinonga o whanua maswafa. Ai maise o le whaafoefoe ina o na ngā adwenga whai ai o whaamau ngā o pili e tonu o peo nei. Ai o le tatalu o le itu tau sanga i whaasinonga o whanua maswafa ina ia whaasa o mōrua tu la whono. O whamausi ai nei o na whaali le pepa tui. Iso se teine e unu whale ai i le whalmai po o isi au na ngā whaasa i fua malolo ina. E uina sa le ai ni vai la au le AstraZeneca na totoi i whalmai mai masina talua i o mai i le amatanga le vai Sene. Ai o le ua whautua mai le mtanga ngā mō le whaawa wina o tui ta ilua o tangata mākitua. Ele ngata ina whaamalo sia whaali o le pepatui le whalemai. Ai tonu se fulu tāla le tutonu o le pepatui pe ale loa. Ua talo mai po ele pulenga i ngā duenga whai whaatasi. Po le ngā lue whaatasi ei lea. I kuinga o Samoa. Pono ia nei ele minista o ntana luenga soifua malolo ina le whaipule o Safata. I le pale mene le vai Sene ia lue ave no whaamtalanga le whaamsinonga. O le whaipule lava Safata lea na ia whai al whaamtalanga i tono le maota. Po linga o lo whaapeane le minista o soifua malolo ina. O ia lava na whasiutia le avta vale. La ta vale lea o salawa i nei tala i maliu mai sabai. I le teimi o langa atu e vang wha whai le HRPP le motu. E iei ni mena tupu i le teimi o whai ngā pālota laiti. Mātou ta milo i savai. Ea ona o so ile le mai o lo uso whai lea i savai. Salona matua alu ai lunga lea whai nta au ai nisi o sui whai pule mea leo le apia fōringa. E na ta ua o fasiotia ia lo uso fai lea. Mana ia le sau noanga sui ia le ua fai me sau fia whanongolongoa. I le mele tau sau noa e sui. Langa leo te nofo mwhamomonga. O le mele sau noa. I eilo na afianga. Le sui lea. A fia tala no pela e sui lea. Ia leo fai atu lo fionga. O leo te nofo mwhamomonga. Mai ua mea. Ma le tangata na sainia le pepa maliu. Lea, e leo le fōma ina waia. Mea na le whai te tiai. Lana su emsa i ili minista. Tūlanga pene. Au te mala e sauno pea pe a whaio. Fia sauno. A leo te nofo mwhamomonga. E ese le tangata na waia. Ese le tangata na whaia le pepa maliu. Lana sa. Talo tu lau fio. Toa sa ili fola i lunga. Su ei fo wha mamango o mana ia te oi. Ta te anga i ei wha masinonga pe a whai o isi simea o le anga i ti ngā lo loto. O le nganga lau whionga suma Ti ngā lo loto. Ia. Ele taunga maria ele wha longo lea. O te whamalia atu A sui. wha peo leo pe whauringa mai wai tua ia o ufeso tia tama lea. Fōfutalai. Ia. Tula ia tula ava ma Tua le mai lau whanalo. whionga minsta. A tua inga le malo i se mea. E ta pena lava le minsta e tali. O la ulu i la e sui lea. Alu la e molia le mele. A leo te sao whai. Ma le wha mummunga. I lo u te tununga. A whai tu ina le mutanga luenga. O le minsta o lo tu lai mai. Ma le pulenga. E tua ia. A whai la o lea e sao no mai sui. O la tala i lau whionga le whongtalai. Alu lai awe le mene.
O la whionga le whalamia, whionga whia me na o minta awha, na whaamanatu whai pule o sa whatatasi. Le anana roni po sili, e esela na mata upu, e le ese whaia i tala o tupi whaasosoa, o loo whaatala noa i nel whaamene. O whionga te mai te pāne. O tau le manino po fe anga e el sano anga sui, o le tato tala no el talo tupi. O le ale whai au talo tupi, manamita upule wa amatan sano mai el sui. Pa Samoa Entertainment TV, ma Tamua le whai ungol nei vai asa toi whenua i fo i le vai asa fo le alo fo le atua, ai wha asoi kuane.